wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Boy Studio Channel. Kita berada sedang meliput pernikahannya di Kampung Lebak Seti, Samarang. Gimana keseruannya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen di Boy Studio Channel. إليها وجعل لتسكنوا إليها وجعل بينكم سلام عليك يا حبيب سلام عليك kabayunkeun ku pihak P3N Desa Mekarjaya ka Bapak Amil wakes sinareng sagalupi kehormatan disanggakeun ka mantenna kanggo akad pamitan di bade di panggung. Usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa yang ditikahkeun dina tamu dalapan. Mudah-mudahan teu ngirangan karena tugas Bapak P3N kanggo nikah pangenten insya Allah kayak dipandu kanggo ijabna tapi ulah gaduh lawas dituntutnya tapi kedah sumping tina manahnya lila kanggo mas kawin mang kunaon mang ku seperangkat alat sholat ayat amina aya naon emas sakumaha 17 gram asli eta nampin teh asli alhamdulillah. Mana ya teh istrina atuh ditanya bisa didoeun. Putri tegas bapak suka ridho ditikahna ku abdi kalayan nganggo mas kawin ku saperangkat alat sholat ditambih emas 17 gram dibayar kontan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna
محمدا عبده ورسوله أو على الدين كله ولو كره المشركون وبعد فإن الله تعالى لا تقربوا الزنا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع وقال صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي ومن لم يعمل بسنتي فليس مني وقال أي شاب تزوج عج شيطانه قائلا يا ويلاه مني وقال صلى الله عليه وسلم ركعتان من المتزوج أفضل من 70 ركعة من العزب وقال صلى الله عليه وسلم تجاوزوا ولا تطلقوا فإن الله تعالى لا يحب الذواكين ولا ذواقات وقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا الله إنه هو الغفور الرحيم. Sadacan dugi kana ijab kabul subhanahu wa ta'ala istighfar syahadat salawat saneskan kena daya lintang tika jabi harapan urang bilih nuju aya dina fa musyrikan ka munafikan ku ayana istighfar urang syahadat urang ieu sing tiasa ayeuna ngadorong kana lancarna dua insan anu bade di akadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelah we. Oke begitu sahur Bapak Wali dibayar kontan mangka amang kedah langsung nantinya emangnya anu terus hafal ulah malaweng sing busuk supaya sekali jadi
lamun terjadi sekali biasanya sok bulak balik gitu teh nya sing jadi sekali. Maka panginten urang haus kenala istighfar syahadat salawat saneskeun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih wa atubu ilaih wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ujawiju ala ma amarallahu bih. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang aman wahid. Bapa nikahkeun anjeun. Bapa nikahkeun anjeun. Ka putri tegas bapa. Ka putri tegas bapa. Anu namina. Anu namina. Aing Aing Siti. Siti. Suka. Ridho. Ditikahna. Ku anjeun. Salayan. Nganggo mas kawin. Ku saperangkat alat sholat ditambih emas 17 gram dibayar kontan. Nabi Abi nikah Kang Siti Fatimah putri tegas Bapak
Kalian nganggo mas kawin seperangkat alat sholat ditampi emas 17 gram dibayar kontan. Tanggal saksi ke sah jeung teu kemajek saksi kumaha. Alhamdulillah saksi menyatakan sah sudahlah kan intinya. Alhamdulillah panginten ijab kabul mung sakali dan geus ngapalkeun amang sabaraha poe ngapalkeun teh. Mudah-mudahan panginten ku lancar mulus ieu ayeuna ijab kabul sing janten tanda kana baris lancar sehingga karaos dina rumah tanggina sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kanggo doa panginten ku majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim adimi sultanik. Bismillah masyaallah la yazuqul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah biha min jamil ahwal wal afat wa tadlana biha jami'an hajat wa tudahhirna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbi daqin wa qabul wa mali ala tasailil wasli wal wisal wa tawijna bitajil karamah wa alif baina amang wahid ma'asiti fatimah kama alafta baina ahbabika ya malikud dunya wal akhirah ya man ittakhadha Ibrahim khalila wa karrama Muhammadin sallallahu alaihi wasallam takrima. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas sholati wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama' bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama' bainakuma fi khair. Barakallahu lakum wa jama' bainakum bil khair. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib du'ana ya Allah bi barakatil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mangamang ngadeg mah bayarkeun bisa menjadi anyuk mah ngarep sakana kamera tos datang enggak ninggal ka dia neng dia ninggal lagi fokus ke kamera senyum simpan backup boleh mau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kasadayana nu hadir abdi nyuhunkeun disaksian bahwa abdi mayar mas kawin kabojo abdi anu wastana ai Siti Fatimah anu beris sakumaha anu parantos diikrarkeun dina ijab qabul nikah. Mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Nampi dibayar mas kawin putar abdi anu wasana
Mudah-mudahan manfaat para abdi di dunia supaya bagja di akhirat. Amin. Kasaksian busadayana bahwa terus tegaduh samakan amang nih kantur ai weh mayarnya cari teka marana cari kela kantur mayar bangnya ai mayar kacaruge ku ayeuna nyumponan kewajiban Tentar nak, ikan nak, kedik. Jangan. sun kening Kedik. macam Sebab sah, besok. Yuk, iske sabi dumaan sama gua mami sep balikan deh kan tinggal mang bang ngaduan heula Allahumma jabalna Allahumma inni inni as'aluka khaira hada jabalain wa a'udzubika min syarri hada jabalain rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. tetep raya caroge itu bakal bisa murahkeun dosa-dosa aing nya sok tinggal arain sok mah bismillah aja aing lah ke kamera terus ngantosan yuk. aing cengkat sok mah bismillah lain karena besi man eta tah aing tengkat mengesan cengkat mengesan tah terus mah tong kana besi na yuk Sekali deh. acan Lalu santai ya. nyantai sok aing tanah aing sok Pelan-pelan tengah nih. yuk diabadikeun Tahan dulu. palingan itu ngecek gitu kan kalau sudah berusaha bayar di mana pembina tadi nanti 22 Senin sudah nama dicalak ini kami da aturan dina onangan ge ti tabuh 11 ayeuna neme tabuh 8 aya waktu 2 jam hampura ya hampura aturan teh terus